blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga u radosni božićni pozdrav. Mir Božji, Hristo se rodi. Ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gde sve novo postade, kaže se u drugoj poslanici Korinćanima. Draga braćo i sestre, ustanova novoga i vječnoga zavjeta Boga i čovjeka ostvarena je upravo na današnji dan, na prvi Božić u istoriji, jer danas je ljubljena djeco duhovna, prevječni Bog izvršio djelo veće od stvaranja univerzuma i ispunio obećano dato našim praroditeljima, obećanje o kome su proroci od pamtivijeka proricali, ako je prečista, prebлагословena i uvijek Djeva Marija u smjerenju prihvatila. Bog logos postane čovjek i nastavi se među ljudima. Sin Oca nebeskog biva rodu ljudskome savremen, kako bi čovjek postao savičan Bogu. Gospod Svedržitelj unizi sebe uzevši obličje sluge i postade jednak tijelo smjerenja našeg, da bi nas učinio jednakima licu slave njegove. Zato bogomudri apostol Pavle u ushićenju kliče: o dubino bogatstva i premudrosti razuma Božjega, kako su neispitivi sudovi njegovi i neistraživi putevi njegovi. U vrijeme ono velelijepnu i nadahnutu himnu, slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Klicao je mnoštvo anđelske vojske, dok je nebo zvijezdom ukazivalo na Vitlejem, rodni grad svetoga proroka i cara Davida, na dom hljeba, gdje se vaistinu javi hljeb živi koji siđe s nebesa. U toj duhovnoj svjetlosti božićne noći ljudsko lice prevječnog Sina jedinorodnog radosno dočekaše pogledi pastira. Budući da je ova veličanstvena tajna pobožnosti javljanje Sina Božjega u tijelu, nepojmljiva anđelima i ljudima, prevječni plan Božje se prožimajuće, ljubavi počeo se otkrivati u sveštenoj tišini Vitlejemske pećine, ispunjene krajnjim smjerenjem i neizrecivom dobrotom. I zaista, pristupajući pobožnom gradu Davidovu zajedno sa nepozemnim tvorovima sveti, duhovnim očima vidimo kako u onome kroz koga je stvoreno sve što je na nebesima na zemlji obitava svaku noć božanstva tjelesno. Ova Bogu otkrivena istina se propovijeda u našoj svetoj crkvi nebrojeno puta riječima da je Sin Božji radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve postao čovjek. Spasenje o kojem govori simbol vjere, draga braćo i sestre, prevazilazi svako ljudsko očekivanje. Nije se Bog očovječio kako bi pokazao svoju slavu i veličanstvo, niti da bi se praćen vojskama nebeskim pojavio u ovome svijetu kao njegov gospodar. Spasitelj je dobro izvolio roditi se od presvete Bogorodice i Krstodjeve Marije kako bi čovjek blagodatnim silama Duha Svetoga, krštenjem, učešćem u svetoj liturgiji i životom u Hristu bio preporođen i postao Bog po blagodati, sabat i sutjelesnik Boga čovjeka. To nam je On sam omogućio zahvaljujući istinskom rađanju za život vječni, koje nam daruje sveto krštenje, miropomazanje i sveukupni svetotajinski život sa vrhuncem u svetoj liturgiji. Praće našim trudom da zadobijemo evanđelske svete vrline, počevši da istinski pripadamo zajednici djece Božije crkvi, mi blagodatno učestvujemo u božanskom životu Hristovom i bivamo spasavani i spaseni u njoj. U najblistavijoj svjetlosti i čudesnoj radosti Božića, drevna narodna mudrost iznjedrila je zdravicu. Daj Bože zdravlje i veselja u ovome domu, neka nam se rađaju zdrava dječica, neka nam rađa žito i lozica, neka nam se uvećava imovina u polju, toru i oboru. Zaista je dubok smisao i dalekosežna životna poruka ove drevne mudrosti. Ništa nam, draga djeco duhovna, neće vrijediti, ni država, niti uređeni gradovi i sela, ni ekonomski napredak kome toliko težimo, ni sva dobra ovoga svijeta, ako kao narod postepeno, ali sigurno nestajemo. To jest, ako više umirimo nego što se rađamo. Našim hrišćanima predsima nije bilo teško da tokom svoje burne istorije iznova, posle najtežih iskušenja i nevolja, a nekada i doslovice iz pepela, vas postave državu, privredu, kulturu i sve ono što ih je oduvijek činilo pripadnicima istinski evropske civilizacije. To im je svaki put polazilo za rukom, jer su njihovi domovi bili ispunjeni vjerom, vrlinama i snagom, dok su im se djeca izobilno rađala.
Imajmo otuda na umu zakon Gospodnji i opominjimo se naročito zapovesti Božje date prorocitelju Adamu i Evi koji vlasti. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Stoga ljubljeni u Kristu Isusu, nemojmo zanemarivati ispunjavanje ove zapovijesti. I sam Gospod ljubavi svoje voljno pristade da se ovaploti oživi među nama, a rođenjem od Djeve Marije zanavijek osvijeti i dade smisao materinstvu i rađanju. U ovim svetim božićnim danima ustavno se molimo za svu našu jednovjernu braću i sestru, otadžbini i rasejanju, sa željom da Bogomladenac Isus Hristos razgori u njihovim srcama i domovima smirenu radost vitlenske svjetlosti, kojom nebo i zemlja danas bivaju prosvjetljeni i blistaju. Osobito pozivamo sve vjerne da u ovoj tihoj noći srcem i dušom budu jedno sa mnogostradalnim pravoslavnim srpskim narodom, koji vjerno čuva i brani svaku stopu svete zemlje Kosova i Metohije, koja nam je, ne zaboravimo nikada, darovana od Gospoda kao vječni zalog. Vremena burna su dolazila i prolazila, za sve to vrijeme naši preci su u svojim srcima neizbrisivo nosili Pećku patrijaršiju, Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku, Banjsku, Dečane, svete arkangele i na hiljade drugih svetih oltara širom Kosova i Metohije. Znali su i pamtili ko je na tu svetu zemlju kročio još u davnom 7. stoljeću i ranije. Kako bilježe vizantijske kronike, znali su ko je ostavljao zapise na Grčariji iz 9. vijeka i ko je otvarao prve škole pri manastirima, pisao knjige, živopisao freske, ikone, zidao hramove, otvarao prve bolnice, pisao slovenske knjige. Znali su da je veliki raški župan Vukan u 11. vijeku odbranio grad Zvečan. Znali su koji su vladari iz Loze Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Petrovića, Obrenovića i Karađorđevića podizali svetinja širom srpske zemlje. Sve su to znali naši preci, braćo i sestre. A znamo to i mi, njihovi potomci. Znamo još nešto. Znamo da je na Kosovu i Metohiji ostao naš napačeni narod da mučenički ispovijeda svoju svetu pravoslavnu vjeru i hrabro svjedoči svoje srpsko ime. Znamo, kao što i oni znaju, i ne zaboravljamo ništa od svega toga, jer su Kosovo i Metohija naš Jerusalim, naša sveta zemlja, i zato možemo da zajedno sa psalmopojcem Davidom molitveno obećamo: ako zaboravim tebe, Jerusalime, ako zaboravim tebe, Kosovo i Metohijo, neka ne zaboravi desnica moja. Braćo naša po vjeri, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i drugdje, suočeno se iskušenjima, posebno danas Bogomladenac Hristos nas potiče da mi, pravoslavni hrišćani, djeca crkve, njegovom blagodaću, osnaženi bez obzira na to kako se drugi odnose prema nama bilo gdje u otadžbini, okruženju i vacijelom svijetu, svima uzvraćamo po zapovijesti Božjoj, bratski i prijateljski, ma koje vjere i narodnosti oni bili, znajući da nas Bog ljubavi pita šta mi činimo drugima, a na šta drugi čine nama. A ne šta drugi čine nama. Danas, kada presveta Djeva Marija rađa prevečnoga Boga, molimo se za sve ljude, naročito za mlade, namučene strašnim porocima narkomanije, alkoholizma, razvrata, ljenosti, gnjeva, srebroljublja, zavisti, gordosti, neumjerenosti, bezosjećajnosti i svim drugim porocima koji obećavajući privatnu, prividnu radost zapravo unižavaju bogoliko dostojanstvo čovjeka i čine ga robom. Molimo se da i Gospod nad vojskama ukrijepi kako bi poznali istinu i prepoznali lik Božji u sebi, pa da smjelo ustanu i izbace okove pogrešnog izbora. Gospod Isus Hristos govori: poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Svako ko čini grijeh, rob je grijehu. Mi smo slobodni u pravom smislu riječi onda kada idemo putem vrlinskog života, koji izvire iz stvaralačke zajednice ljubavi sa Bogom. Nasuprot tome je zloupotreba darova Božjih i potencijala koje imamo kao izvor pogrešnog stila života, raslabljuje i razara našu slobodu, ni podaštava našu ličnost, proizvodi osjećaj praznine i besmisla i na posljedku vodi u duhovno ropstvo. Sloboda je, draga naša darcu djeco, duhovna sloboda za Krista, za drugoga, za život i zdravlje, sloboda za vječnost. Takvu slobodu nam može dati jedino Bog, jer je upravo On sloboda, smjelost i snaga. Jedino slobodom koja podrazumijeva osluškivanje volje Božje i samograničenje pred bližnjima i pred stvorenim prirodom mogu se savladati strašni i u našem narodu nezapamćeni sukobu između supružnika, roditelja i djece, rođaka i kumova,